Muthanyoro gavana wa MERU KAWIRA Mwangaza na rukumire kiamene KUDA na njure obisine cheke makimushi munene yo Nairobi. Mwana bo wita ko KAWIRA kiamene kindi kuretete maoni kulani urethiro bo nikendo kundikila meya yawe kenda kweria kuma KMC atenende ari kiamene kethirikari batimu meire ringi kiri arwe siasa. Mubungere kiria kethira kimuri kontu bo akwonania uditibo mantu ya kirikano KAWIRA arungami siasa nendru ya muntu kiombe na ashinda itekeu. UDA kazi ni kazi UDA. Karibuni sana. Kithira kurikurura kungi kukoneka tikwa kirotho indi ni kwa siasa cha kaunti ya Meru mno kire kurira gite kya ngabana kithirwa noneke mwaka yongiri 2027 itumi ni kireko kindoto nkumenyethie ntuko ya ruari ngabana wa kaunti ya Meru KAWIRA Mwangaza urachali kinyakirite kya ngabana atina kiama na tonyete kiamene ke UDA aredirite akiwata wogeni ni akiama bakyo batongeretwe Leofas Malala na kinyangabana wa Embu Cecily Mbarire. We gather here to host a delegation from that county led by none other than the governor, Her Excellency KAWIRA Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock in support base and a major hinge-pin for its political activities. Nende akiaria Leofas Malala oneka yaka kurombera the chiaringa bana KAWIRA kile memba bakiama ke UDA ndeni ambunge ya kaunti ya Meru barabonekete nende kumutharikira kwa kagita. We urge all members and supporters of the UDA party in Meru specifically to embrace this team and work together towards our common goal of building our party. And we must say that we have the blessings of our party leader and our deputy party leader in welcoming Governor KAWIRA to the UDA party. Governor KAWIRA has shown interest in vying on the UDA tickets come 2027. Barire nuakiwa KAWIRA na gwati ugeni na kethira ikarakua na nende akiuria kiama ba UDA Meru utigana na ngabana KAWIRA Mwangaza na bawatanire. Mama KAWIRA uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. And I want to take this opportunity mimi kama chair wa UDA party but pia kama neighbor wa Meru kusema wakati of healing Meru County politically is now here. I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. Gavana KAWIRA nuakilingila muchumari na kuwawe aruirone rungabana mwakene yongirili 2027 na kea na kiama ke UDA. Watu wamekuwa wakiniuliza sana governor says mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia wa Meru ya kwamba sign ndio hiyo. Sign ndio hiyo. Chama ni UDA. Ukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Ndeni atawatho bukuo koni ndama ya vyama. Kuringana na wakili Gabriel Ogunda ukurukira mutambo yoke yo Facebook na idhurite uge na ugambi wakati wa Kenya na utariria na njire mpudhu buru araugite atire.
MCAs ba UDA mbungeni ya Meru nindi baina kanyaka kuria ngavana Kawira kithira owona thamirite kiamene kiu kio na kithira na thamite kauma na boni baruga irandikirite kanji ya kwandika vyama ni Registrar of Political Parties kana ORPP na kou na kwagira kinya kwithira arithurano nebyo tungiria bakiama ki bya mwaka yo bira bikethira bikibutha kwa akiuga ti ugambi bokie ende ni ugambi bwakatiba ya Kenya na kwithira gita na mbere na utariria ngavana Kawira arikia kurito koje bwabwaro wakire ORPP na kona ni oboka umana thamite na kumuka ngavana kiumbe na utonya kire UDA Rio MCAs ba UDA Meru bainainya na kinyakanya kangi kwa mobilitine kiukyo ngavana nonto bakwebera kurungoma ya muntu kiumbe na bo kinyabo ni uge bwakatiba ya Kenya na kirikiria ethira kiuria kirawewengwa atiumbite kwithira ichoka kiarauriti atiri urambene ni mithikali nturi ari thokoni ya maua aicho na miromo eterete kalakakie chokirio gunda kiuria ki bonendi nikona ni kithira umanga bana Kawira akethira akiona na kinya barwa ya kona ni obona thamirite kiameni kia UDA no wethire ringi akebebela kwa itine kia kiongabana ende gyuria kia kinene ni kithira akethira kiandika barwa ekire ORPP Kawira aitonya kiameni kia rais nende ni ontobukoneka kwa lula siasa cha Meru bu kadha etomikimwe nende ni bora Kawira atonyete kiameni ki kagita karasi nita wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi ethirite itarirakia imutane no tiete atiomba kuromba mwakene iyo yongiriele 27 ontubukone kayaka kwenda kuireti kiongabana na kiama kia UDA kiraindene yakyo tayari nyakwatu akathuri go kenda re akathuria mwije akathuria mwije atenda gete kinyaka kenda re akwena makosa hakuna makosa so otro ndona ndenda pressure tugeta kureni bora yantu be bora ndatu thithia ate antu betu turombe gitegeku bambere ikya rais mbere 2020 bambere ikya kawe deputy president ndere yina murungu abwira bumbere kai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetu eteni oringe mukiama kiura waru yagiragi tikiongabana Meru na tigiti ya UDA NWCS mithikali nturi akioneka kwithira nindi ati kwatanira buru na ngabana Kawira Mwangaza watu wengine sijui kama ni wasimu ama ni nini wako naye kwa sababu mtu wa kufikiria mtu ako na ofisi na heshima kuanza kuongea mambo kama hiyo kweli hako na shida kubwa. Ririkanie ngabana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatiramunya kinyawe uwite kure kware akaruira giti kia ngabana Meru awembera tuite spidiana makarajanana barabara ndere kweu na regoro akoroba kanjanjo ninchekeba ikinyakire munini wa rais kenda kuria ntaira cha kuthiria thina cha kaunti ya Meru atalamu bagi siasa kuma kadhetune kamumiru bedira bakyarera kyontubo Edwari rukere kirika memea Weru FM mutalamu wa gisiasa Oscar Mutugi atareria nimburere kwithira nende kyura ngabana Kawira Mwangaza etomete akedira yukuma kiamene ke UDA na timburera aremi bareterete ende mbura ya kura kwa milioni 750 mbura ya GWITA sniper kwebeluete nerengi na yangi kathomba Kawira karenda iru mwaburi thano arenda iru mwaburi thano niki rere ati uzu need alright bure kwa ambirie kura iro aronere mana za mwaburi tumike mwaburi yes bure UDA laizi imwaburi na burere bura da ini mantu ya 750 million exactly. mantu ya sniper na budget. impeachment ndo teka irathira na budget mantu zonde ni ombura iria tumite mwaburi zo UDA zuchua bangi basiasa Meru betira bakiura kiangabana Kawira kuthiatira mawatho ya kiama na kuga 2027 yago ya Kenya karate kethira ichinchite bukatha ambere kuga UDA kazi ni kazi hiyo ndio slogan ndo na kuigwa cha ujangina and fountain for nyaje bwetere kuina nao cha kabati kaenda te slogan ya kiama ibyo bya tumambuga bo south table manners
Ciaca cia 2027 itembaro tote kwanda story mumero ti kwatie erwa neka irwa nkunia na age kwa stona ndaga ikwa ote amero bakamatita ikwatie Antoni akie Salesio Duranira kinya kithira tikiroria ethira itara munene wa kiama kia UDA urano we mutungeri wa ndigura Kenya Rais William Ruto na kumwira twi kinya kithurano ni kiu Kawira kithira ikumaruka kire UDA na kuragiti ari muntu kiumbe nonto ni bupuithirite bwe withire bokie President Ruto nkwiraga kanagwe mutano chia Kawira 2013 ari kiamene giaku URP akoronga mabore aronga merenda pa aronga meare independent 2017 bwamwejera bwena Uhuru atonye ki Jubilee ende arigerie kuma etaronga ma ari independent thai okumugirwa mureta UDA ogatigwa mataene kaire ni onto history repeats itself. Nawe seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi okulukira mutandao yoki wa Facebook ethira akiwata ugeni ngabana Kawira Mwangaza ende amwira mantu ya siasa cha 2027 kwena tumwanya mwanya bakethira bonde bakenda giti kya ngabana Meru. Na kiuria kira kinene nini ati bubuongwa kwa karakiri siasa cha 2027 kirigiti kiaungamana kauntini ya Meru. Machokio ya kiuria kiene kagita akatumenyithia kinyani nte kumenya Phineas Imana Gaaru Ya Ciaca kirindeto Cheweru.